Mthandazi Dlamini phinde futhi uyabuya njengoba nimazi ukuthi usesigodlweni sakhe futhi namhlanje. Sizokhuluma ngaso isithunywa futhi ngavele ngisebenza ngaso. Kodwa kusasa ngizobe ngikhona lapha eNewcastle. 10 o'clock ngiyobe sengifikile eNewcastle. Ngiphethe iwasho nazi ingane zakwethu. Isichitho lapha siyaphuma lapha so100 rand lapha. Uyafutha uyageza uyaphalaza. Aphupho amabi uyachela futhi nangaso lesi sikhipha yonke imo emibi ekhona esiyikhona ekhaya emabaleni nakuwe empilweni yakho nabantu bangakuthandi siyakumunya sikuchiphela ngaphandle lesi isiwasho lesi locksmith ufaka imali phakathi uvula inhlanhla uvula umsebenzi uvula impumelelo uyageza ngawo uyafutha ngawo uyacuma uyageza uyaphalaza ufaka imali lapha phakathi ukukhulumisa ukuthi ufuna kwenzakala ini into zomthandazi Dlamini lesi 100 rand futhi nakhona 100 rand nakhona insebenzo kaDlamini Mthandazi la uyasizakala futhi kakhulu naseyithunyweni yaphakama isithunywa la amanzi lawa awu 150 ngwakhe Dlamini angene kulo neding ngifike nginikele bese ngikhala amanzi lamanzi lanka enza ukuthi umsebenzi omningi kakhulu uyawasebenzisa kakhulu ugeze ngawo futhi ngawuphalaze ngawo into eningi izakho zenzako lamanzi lanka azokusiza kulo msebenzi mina engiwenzako bese kuyabuya la eqhuthe ikhandlela ke elimhlophe njengoba ulibona liyelo limhlophe libovu amakhandlela engisebenza ngawo lawo lamaswidi ungaphethe lawo asebenza kakhulu ngakho ngawo iwasho lamaswidi lawo nedinge ukuze ukwazi ngoba nalapha ekhaya ngibukele awukake wakadibana nami iphepho le sebenza ngayo kakhulu futhi nayo umcakaco futhi lo nawe esebenza kakhulu esithunyweni kubuye kube nebovu abantu abalwa nawo sebenza kakhulu kubuye kuyena ngimuthi nangu abaningi bangitshela ukuthi muthi umuntu nangu ba comment bangitshela lihlala leli lihlalisa amadlozi lihlalisa isithunywa ngendlela mina engisebenza ngalo ukuze lisebenze kuwe mbukelo khona ekhaya uma ngikhuleka nje ngikhuleka ngisebenzisa libovu kuneyo kungenzeka kuwe mbukelo khona ekhaya so ke uDlamini Mthandazi ngiyelo lokukhulumako kubhlungu ukuthi ulele ebusuku uphuphe kabi uphupha amagijimisa uphupha amathuna yithi bawulele likaphela iviko ngaphupha amadlozi asekhaya kini alose khaba makho akuvikele akubonisa lapha nalapha wenze kahle khona but waphupha inkomo suke kuyidlozi idlozi isuke lilwa waphupha inkomo isithunywa siyakhipha nje emaphoyiseni ebuthisheleni ebunesini sikubuyise la idlozi likhipha nabe ukuphi la khona ugcine ulandela umsebenzi wakho futhi uma ungafuni idlozi liyakubangela ingozi yemoto liyabanga ukuthi uboshwe liyabanga ukuthi ugane indoda ikulobole lishadile ikhilahle thole enye kulahle uze uvumele wona umsamo uvule wona amadlozi wangahlonipha iphilizi impilo yakho noma uthi ufuna kwakhe ekhaya ufuna nomakoti usolungiselela ufike lihliphize idlozi asilihlonipheni angivumi nje laba bathi manje amadlozi awekho amadlozi akhona siwashiya khona futhi asiwakhonzi nethi siyazi ukuthi akhona noNkulunkulu naye ukhona nesithunywa sikhona so ke babukela bakhona emakhaya mina ngifakana emanzini ezibeni empophomeni lapho ngifaka khona abantu ngibakhulekisa ngibathandazele bahlambulule awufuna ukuhlambulule imali yakho nje kuphela ufuna ukufaka kuphi esizibeni ngoba nganza kwethu ngaphiwe lo msebenzi manje ke kose ukuthi nami kubonakala ukuthi cela indoda neyisebenza iyawakha nemuzi iyaphambili hayi ukuthi sithanda imali kodwa ke siyacoca nje mahala nje kuprofit but ufuna ukuhlambulula isithunywa ukucharge imali ufuna uyimisele nozomsebenzi ungasho ukuthi abalapha endabuko badlala ngathi ozithintini kanti nawe awenzi kahle uma uthenga imoto yibiki thenga inkomo yibiki thatha umakoti mbike emsamo ngoba uphethwe uhambe nabantu abadala ikhanda ukuphatha kwekhanda sekukhona insane eshow sekhona ikhonto engahambi kahle kuwo abanye bakhaya bathi balukulume amadlebe phatha ikhanda umzimba wakhe uyakhathala wesinda ebusuku uyaphupha bese yakhona ukuthi uphupheni kuningi enibhekene nako anganichazela ngako uDlamini uMthandazi mineke ngiyawathanda kakhulu amanzi kwakhonza kakhulu inkonzo engikhonza kuyo ishaya isigubhu anginankinga nazo zonke inkonzo kwaShembe shaya isigubhu eZayoni uMankuntuza la khonza mina khona ikeyboard isindisiwe zaTC postoli yini onke emasonto la khona ngiyawathanda futhi ngiyawemukela but mina ngikhonza eZayoni ubaba washona akhonza enkonzweni yeyigubhu njena nami namhlanje ngiphethe inkonzo yeyigubhu umkhulu ebekhonza kaShembe ugogo zalubaba abekhonza kasindisiwe angiwachwesa amabandla ngoba onke anoNkulunkulu
Because sikhonza uNkulunkulu wethu thina sonke masibe nekubambisana. Le thunya zonke futhi ziyahlangana mahlangana ugogo kimi ngenza lento ayifunako, hlangana ubaba, hlangana nomkhulu. Kuningi okwenzakala empilweni yami. Khona kuwe ke bheka ukuthi uzahamba elini elikahle lina. Yithi mawuzenza izinto zakho mawusuka umnyaka uthi uyophela ube wazi ukuthi cha ngisebenzile la nala ungasuka umnyaka uyophela kodwa ungaboni ukuthi wenza ini ngempilo yakho. Bukele khona ekhaya uMahlonipheni uMsamo sibuyele ku-grade 1 sibuyele ku-zone 1. Impilo yethu izawukhanya iphumelele. Ngumlaphi wendabuko ngisempumalanga eBitritif. Kusasa lokusakho ngibe ngiseNyukhasela. Support Mthandazi Dlamini. Ungakhona futhi subscribe Mthandazi Dlamini. Ngibambe lapha ke enombolo yaziko iVodacom MTN. Vodacom O715292117. MTN 073 1044 262. Lalela kahle bona bakhona emakhaya.